تتحكي مع الأصدقاء تاعك؟ شوف أنا عندي صحاباتي شوف كي أكتيفي نهضر معاهم شوف نحسهم على كل بلاصة. المكالمة تاع أمينة للأسف الشديد يعني لحد الآن تلقينا مكالمتين من عند الفتاتين يعني من عند البنات عمرية وأمينة اتفقوا على الطياب. يعني الحاجة الأولى اللي تهم البنات هي الطبخ لحد الآن. نشوفوا نبيل معنا. نبيل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. بارك الله فيك اختي كوثر واخويا محمد وتحية لكم كاع. شكرا لك نبيل. أهلا. من أمس مع تأهل اتحاد حراش ومولودية مهران إلى الدور النصف النهائي. نلقاكم بعد. Jo crec que el periodisme és un ofici, no penso que s'aprengui a la universitat. Mònica, si ens permets, ens atur. Just passen 30 segons de 4:45, Marc Negre. Bona tarda. Què passa avui? وصل العبد في النهاية، عبد يرجعها مباشرة إلى الحارس إلى Entierran con el dictador y cuando las familias van a reclamar sus restos le dicen, ustedes están vulnerando el espíritu de la democracia. حبايبي اللي يخدموا معايا نقصوا الله يخليكم في المذياع باش يعني الصوت يكون واضح. 031 433 03 031 94 33 14. الو مساء الانوار. معك عبرة. اهلا عطرة تفضلي. قدم إهدائي. Discarichi 15 brani e scelta su 5 milioni di titoli. In più hai l'ascolto in streaming illimitato. Serve altro? Serve altro? Ah, the throat gliene è rimasta? Attenzione, interviene San Siro, l'Inter è in vantaggio, 1-0 il punteggio, il gol di Cambiaso al 20°, ma sul tiro dell'argentino c'è stata una deviazione di Andreolli. E tocca al popolo libico muoversi in questo senso. Intanto proseguono i pesanti combattimenti alle porte di Misurata e Gidabbia, la nostra inviata. Chi rifà vivo Gheddafi per beffare chi lo vuole. Del Euroleague per Àfrica 40 pop el proper 7 de maig a partir de les 8 de la tarda. Serà l'esplanada del Palau Sant Jordi, actuacions del Pescao, la musicalité, Melocos, Macaco i ell mateix. Un esdeveniment musical benèfic per només 15 euros per ajudar UNICEF a construire. I combattimenti sono in corso lungo la strada che conduce al porto, che è ancora controllato dai ribelli e dove proprio oggi è attraccata una nave della El jugador del Mallorca ha tingut temps per reaccionar. Doncs mira, pilota per Mallorca, Els àrbitres diuen que l'ha tocat un jugador del Cajasol. Juga Paul Day, Melvin Sander. Que actuï com a migcampista. El Madrid 19 segons pel final, Madrid 73, Riga el Barça 72, pilota pels blancs després d'una entrada cistella d'Ingels que ha acabat en pilota per... És un camí clàssic. Fa bé. Les de Mallorca entren molt fortes. Y Radio Nacional de España, tablero deportivo, al menos en 3 de esas canchas. Le prêt sans intérêt octroyé par l'Agence nationale de gestion du microcrédit. Exemple qui suscite l'antenne. A la divisió també tenim un resultat finalitzat. Efectivament, la victòria del Real Madrid a Sant Mamés per 0-3 a l'Atlètic de Bilbao, 0, Real Madrid 3.
Rai 1, Sardegna. Il servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buonasera dal CIS, viaggiare informati. Alle ore 20.07 la situazione del traffico risulta piuttosto fluida su strade e autostrade. Vediamo comunque le principali segnalazioni.